Belipi Baros kituk kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakongsan mentah kesengi kilong. Sedang ke signature campaign dagi bahiyeng ubat cie tangkil. Jurup ke HYC nong pathau ya ke jings new palat ke surak na ding ye sesor silong. Pat kentu ke HSPDP ya ke sorkar MDA ban wanra ya ke government resolution ni ke rai jong sorkar hak ni ke dorba senrai ke bayadai bat ke jingpun kelai ke 6 schedule jong kariti sencar kari India. Tumentangin ya pachi kubor company. HYC nong pathau unit ka bahap apo HYC ding ye circle hapo ke jingalam jong samla S Linkoy kumo president kila le ban jurep ya ke jinglong jingman bat khamtam e ke jings new ko surak na ding ye chasor silong ka bla bo jing e ki pat ba kani ka than namar kumba ka long menta kani ka surak kidang pentrei kam ban yat kali henrei kidon ki jaka ki ba isir khai bat iting ban yat namar ka jings new palat bat ka jingkem ka surak Bat nakaliang jong kasengi kentu yo MLA kathanyu ba samlen malngyang bo untuk lar lam ya kani benta ban pensngo wat show menteri jong PWD baki la ban penbhapat ya kani surak Leng gajungi kom ka HYC balai ngiwan jurep ya kani surak nomor ba man kasni le se ngila batang bangiat na kani surak kadon kani benta ka ba le se ngila batang mo kontraktor upadai bha jong kani benta jong kani patre hadu menta te kajungan kajungi hang ne nakaliang jong ka HYC kalong ba om bangiwan hang ne ban kentho yano ban penta madyong yano hanre nakaliang jungi kom ka HYC ni kerpat jur ya katanat jong ka PWD bahkan thak no ya kontraktor jong kane ka surok masngubha ba entreno namar ni ui lagi jong ki khmat namar ba kane ka surok ka padang sa manta kalong ka surok ka ba khamsniu batlada le se ngila bandong balada kan long kumne shukumne le se ngila ro ba ngin sa koi bangin sa du ya kru kane surok ka jingtua nakapor sa kapor bat ngila bandong ba ka don kane ka wi ka benta ka ba kane ka surok ka dang khapnye bat syatra sa kendriang jong kane ka surok ka don karian kila ba je ka ka jingje ka ba le se la bandon ka jing hat ki kali le ka kanlong ka jingje ka ba sufi te nakaliang ka jungi kirpat jur ha kane ka por naling jong HYC kane ka long ka clearly message nakaliang jungi kom ka HYC ya kontraktor ba snobha reino ya kane ka surok nang ba kanumbu jing ya kipat ba nong song snong jong ka thang ding ye hi barok ka jinsyam chonga taba syam ba barok ka surok nang nulapo ladu na maulai syadu sipo ding yai haring as kenat ha karkom ba ngan ya kali kuno pasenjaro kis kenat hai tang kawai ga bang khamso jinjar ba kadai napo nang napo katai bang ki khot ka snong jingi kanong pathau ni ju khot bet ka telu Badon surak mau kan kan surak mau te kamang te la hi ka te kamang te ba kakali ka no jinjar kana jinjar hang te ong marsulo kalong ga basno bak balong thlau te habangi la kham kitang pusang kitang sanmut ra katno jinjar habangi ni kum dre bar thu ba kali ba habangi lei hakara hatip habangi lei haka surok tasuk ladu lapo lumunai hadu dingyai nisuk hai habang ipoi ha kan bu cakang no anu haden mengjeng menta nisngo ba kat no ka cincar di driver nomor kali yang tu ong kasim cincar nomor ba ngin hap ladang ilai iya ro cincar gila pangmen ladang ilai sukiro kakali kamko nomor ba kasno pa sura jadi napa kadang ke kumaro kum driver Bangkit ikiman sembarang mo, antang pokali kum driver hibaro driver, kikit ya kemensian. Marki pasenjar hibaro ki itu baik ha driver. Hadian ke jingle bamsut nyo jong ke sorkar halor ke jingdawa ke sorki nong maulai banses pan ki pulet ki balasiat yap ya ba cheris s thank you hak step khalai tarik mentau benai nailar nakaliang ke sorki nong maulai menta sgi ki penlong da ke signature campaign hastan bus bat ha maulai petrol pump kum shi benta ban penken mau ke sorkar ban ai ke jing bisar hok na ke benta ke jingsim no ki pulet ya ke mensim jo ba che thank you Hakani ke signature campaign la wanishim bentalang dagi bahiyeng hasam jong ba che ki kan hon seng balang baper bat ki pat ba nong chong snong jong kamaulai bat ki we di
Haba crunch kilat patai kubur kasur ki nong maulai kal pensngo baki klam pani ka bahe ni ka bamla long na ka sarkar henrai tang ban chu suspend yakini ki pulet ki ba shimno ek min sim jong ba chi henrai ka sarkar ka chu ngap kuman baka jingdawa jong kasur ki nong maulai ban suspend ki pulet ka long baki kwa baka judicial inquiry kan long ka bakhuj bat ka bala ban shanya Mentaka step aka arkeologik jom tau kenai sai sir pat nakaliang kasur mulai bila pelong ya ketika signature campaign hang ni po perform kawai hang te po mulai stand boss DPI kumba kasur kino mulai kalabu di betul deadline ya ke sarkar situ yang tik buat aka arson trik jong ni kenai betul deadline kalakut buat hak tu kesmihi janmit kasur kino mulai kalau organize ya ketua jengkang ya di APGs ya di langut di hak kulit jong kajelam mekelea buat ketua ni ngut di minister jong kasar kajela buat tentu ya chief minister buat hadu menta ngami ya kata ka jingsim sincere nak yang ke government bahkan fulfill ya kita demands ka jongi jong kasur kino mulai de nak kani katao ba Mentah ke step ru ngelami syakmat ban pelong ya kenika signature campaign bat sibet jamit akar for sanbuji yai kan sadon ru ka jinget hang bom ti nang ni na po bom ka ban ninja te sport stand boss ringkat bat ringkat bat ka kudun jok sur kino mulai te ko ba pikir hi nakalian sur kino mulai ni klempan than ya ka ba he nakalian sur karjala ka jimpan ka jungi kalong ba suspension no ya kini ki kulit ki bodon putih bak siap yam jadi baksi atau alai terik mereka sarkar kelas singap kuman hadu ini ki por ki mamanta bar kelas suspend penban ki kulit ki basak kini itu kali bat ki basak kini itu tiap de kini hi kapen snowbiau jadi kum ki members jong kini kasur ki no mulai bat nakalian kajungiru i ba sarkar kelabu ya ketuka judicial inquiry ha ini pedang ni satu But nakaliang kajungi pat walay nakadaw ko nakaliang kajungi dawa pat ban suspend ni ki kulit ki badan putih yang tu kalai tri bersiap ya bimasi kalong pa hikwa pa kali ka judicial inquiry kalong ka bayat bet guarantee kanung don ka jingsa tampo hangde hangtai but hakini kliat sniru kum kisur gino mulai ru ngilalet ban rung hangde po mulai police station ban lipet hadu kat no nakaliang ka mulai PS kalale ya ketua investigation atau kalau ada ke proses ke plaster dan kalian kajungi semua ru ba habangi keli ya ketua investigation ladon tang kawai ka section ka IPC kata ka lais pasau IPC ban semua lengo badan tang ketua kawai nrei dipupun ba di section ada ban tap ya kulit di bala siap di basi ya mo ila rung jubor hakayeng tuktur section di bandon bila penja yang besar jumpa asiru kemudian section di bandon kayeng kalapat kalapara bat kibun shu ki section ke ba nakaliang kisur na molaru ikwa ba nakaliang ke government nakaliang police station nakaliang ka molai police station tu kan bu kenang ba kini ki jingtokit kan long ka maklan tu mentangin pai kindiat sigijik pen bana badon kam Nakaliang ke Don Bosco Media Network ni sengok kuman ban pentip sepi ki dong pet baro ba ke Don Bosco Media Network kan sawan ru haki cable channel TV jong pi ling ba ke lilang ki cable operator nadu ke tayo ban wan bala da pidan jik pentip ni khubori e pila ru ban pentip ki number bala bu haki YouTube channel jongi Tupentangin pa sige kubor badangsa. Kasengsan himasima HSPDP kabalong kaway ni ginong kersan ya kasorkar MDE menta kasngi kala kentu yo menteri rangba kasorkar jala u Conrad Kesangma banwan ra ya government resolution de ka rai jo kasorkar jala hakani ka dorbar senrai kaban long hau banai banwan
Hakane gajing kentu ke HSPDP kal pensngauru syak sarkar jela bahakane gajing penkelai ke riti senchar jongkari India bahkan pensngau syak sarkar pedang bahakata gajing penkelai ke para 12A bat clause B jong ke 6 schedule lari ke Shernat Bahendrio jong ke riti senchar kari India ke Deban Bujeli ya ke kentien president bat hak jaka jong ka ban bu no ka kentien governor. Banak yang jui ka HSPDP ila Rai HCC ban pak syak sarkar jela ban propose ya ka amendment syak schedule ka benta jong ka parti ke bangi ni pak am ta kasni da kanika representation kalong ban amen ya ka para 12 AB to the Constitution of India jong ka schedule ba kung ka parti hi Hadin mengira baik bahaya kene kecing ya jong ka sarkar India ban wanra ya kecing pen bah amendment tengi de don kam ya ka para 12 AB jong ka neka 6 schedule ba ya ketu ka para 12 AB ka ba nakaliang jong ka sarkar India ka sya yang ban amen kalong ba ban empower pat yang ke jalame kalia dah kebahak tu keperaturan lebih bila pindah pulih ke kum ke constitution la ong hang tu ba u presiden yung India mo lada udon kamon ulah ban pelaj ya kanu ka an ban penteri kam da o hapo ke jela jungi ya ki central law la ka an juga khandau MDR yung MDR Act dali ka an juga khaw ta the Conservation of Forest Act 1980. Te kini ki an ki badan mentah hak sarkar India lengba ke 12 AB kapamut ba kamton borsu ya ke jela jungi ban thau an lane ban pentrai kam ki an hala ke jong ke state kam tam halor ke do ke siap halor ke khau kapta ka bolong kat kum kriti disu ke jongi ya ka we pat ke benta ka close tin pe yang ni haka ni ka proposal jong ka sarkar India hi wamud ba haka para haka ni ka 28 22 ter hak wedai bat ka establishment jong ka village council bat ka municipal council tena kali ke jumi ong ni haban amen ni restriction dulu ai ba ka ni ka sarkar me kali ke jumi kanong dai ban pediang ya ka proposal jong ka sarkar India bakan don ke election haka village council kat kum kajing long jing man kum hagor kom jong ka panchayati raj naman ngel don lupa ka traditional institution ka bangi kidor basnong hidon ka uniqueness ni ka long panchit ya ka ya unong yalam ni headman mo ni ang basnong surasnong ni surdasnong ba ai ba ka discourse kan long ka bor makaban kami ya kani But ngimton kamru bandon kataka municipal council mengila don ka district council. Tekini kilong inline bat kanika kumi ong ka panchayati raj process ni system. Badagi tu ikubor ngila poy sebukut tat hadu pang dia syambiang kuplesibur.